Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke Joai constituency uba wailat miki shinla bentak singi ke shipotrik no pra arajar arpusau ula pelipat ba ye ke lempung yele kai jong ke Tatlas Kain Football League arajar arpusau arpusan ke bala penyat de ke Tatlas Kain Sports Association ke bade ke weni ke sinjuk yele kai hapo ke rilom jentia ke bala pen KM hadin bon teli kisnam. Ia kecingilek kai la penlong hamadan YJR Stadium hak shipotrik no pra halor ka thong ban kentiu ia ke kamyelek kai hapo kani ka thain. Haba kren kani ka skine kaliang walat miki shlau la penpau ka jing kemen namar da ka jing KM biang jong ka TSA ki kelop hapo ka thain mukla umulong bat kiwei kin lan na ka jingkut lat bat do jing kermen. UMLA ulakin turu ihirang yelek kai bakin trei shitam namar bakin yelek kai football kini gisngi ke lat kamai yeladi bat ka sorkar jelaru kala persang ban kentiu ye ka kam yelek kai hapo ka jela khnang ban yo jingerap ki khon samla bat kirang yelek kai ka jela nalor kata UMLA ulah no jingerap ru da kepisah haringkat sembut menteri rangba ka jela uba senyam halang dahar ka ba silak tingka syakakin hon ka badai ka ladu katba uma wailat miki selapat ulah penbana banyarap pisah Sanpo hajar tengka syakakin hon kabawan baar. Haba pai syakijing ilek kai jong kasni sedang ke jalapang kadalaban penrem keput haduk khandai ko la not persya ya katak khanyang sports club. Ha kabayi ki ko la thep da ulum langki power but u elat mi lingdo kibala kerwit da ka hat trick. Skemo wa uyo to uyo chibun ki players go daw mi kamtam kamada khanau president wa hagini ki snem go dawan wa uyo phi chimbanta ha chibun ki league ki wa nagaliang yong ka sarkar Meghalaya niliang yong ka sport department da penmi go gini ki tournament go e ya phi ka te ka lat ka te ka platform go wa uyo kini ki club ki wa he upai dem nete yo use khet ya kata sap ka talent ge yong phi kam da sniao phi ka Meghalaya state league ko da em gat tu man leki snem ki wo kuntu go e bor ya ki sport club nei ba um ya ka sport club yo im to ka kam go sup ka jinglut ko bon ba nga dang ha gini ki snem dang hau new snem le dang support ya ka sport club ko yong nga hetai ha po mukla hado wada omai ki dai mai ka monite kut de te jing pan yong phi Henry Monday em bentalang chem otok ke jinglut ko he. Te yuluti walang ba jing em yong kaniga MSL kamjo le ke Meghalaya youth league ko kam da UP de dep dang dep ku le ya ka first phase ne ba ke jing yu jangai ke yong yong ke sarkar wa em kam ya kitik utap ya keteka talent yong gi khna her tai wadang biang nei ba mentu la da yo tai u player u haker ta go ar phau wisnem
Tersekat wan snem me uyo chimbenta. Lada ong yo pertebit chok le ipor MD. Nei te daw, nei liang yong ka sarkar Meghalaya dapan mi go ya kenika state youth league. Wow, tapi ya ki kena ke wadang khat nyau snem, khat so snem, nei ba khat so le nei khat nyau dang biang ba irta. Yu man de yo ya kata len wow chim, wow train choi. Kenang yo ye ki ya chim benta ha kite ki platform ki wo pair. Ban nga kentu ya ki tim kama de yo pi hagini ki snem kam tam hagini ki sanru snem go dalai kajing mi yong ki infrastructure lene ki madan dang hagini ki sngi mi ke data lene ke teka numbers ko chem gi wato hawaro yong kari India to ke Meghalaya ko bon tam usiang yo new artificial turf ko bon tam ya ki madan artificial turf to ke Meghalaya lada compare horo yang India. Tegani to nei benta wo ya pi ya kate ka lat wo ya le ke pi. Nei ba snya thoi men tu le de le ke pi ka madan gumbiang. Kamu ulai compete pi kita ki wiki state ki wo biang ya kita infrastructure. Dengan ngai skemo ngai jing kublei khamtam yo local MLA yang kani ka than wo mano deputy chief minister yang ka state ki yong i. Wa ha ka jing yu jangai yang o de yo iya kani ka madan ko de yo pi hajan yong i ko man kat kam ka international standard lada compare kam man kat ni ha po state Meghalaya ki yong i da ong gi da tam da kani ka stadium go hai ni ban ya ka tai ha po Shillong te kani to ka jing em bha ka yong yu em ya kinong yalam ki wa chenna jangai wo wan ra ya kani facilities ki wa pi man ya le ki pi to ya le ki pi rengkat wa kita ki players ku em cheki vito wan kirni ne liang yong nga da jo support do ya ki players ya ne ya ki team kama da jo ongo nga da dep ongo ya ki wan ki wa job ya ka subruto kop nga support nang ba financial support but kemen open tip ya pi wat hai tai ha po joai le ya ka super division ko daw ya le gi hagani ka Saturday ka kyang nang ba tournament ka tai gi yong ka super division ya ka prize money to ngaw support itu chilak pia ngaw support ya ka tu ka prize money te dang ya kalam ye wa ka TSA la dang ong ye nga hejing to wa ka ni ka mo wa ka prize money te ne liang yong nga dro ngai ki ong ma to na we le pi mukla ta ka prize ko job ngaw e tang ka to bi wa jer dang ada go re ma we ne te ne liang yong nga san phao jar e kam ka prize mo ka jing support ya ka Thalas Kain Sport Association nei benta wo run gi ni ka tournament ban ngakit bok kidwiang o ya ka ni ka Thalas Kain Sport Association wa gisngi go dawan uyoi wadang mi cho ki team rengkat ki players ki wo represent ya ka district ka state wo ka region ibro ko cái long dream yang pi cái jing yo yem ko jangai yang pi the slam ba ki por wo yo yang pi ya kam gani gali ka wo kun yo ya ki sap kita len yang pi bat kam jo lo nang yo pi ku lem ba ki san sak vi dewan di level di bai le wang kam te gani ga TSA gani ga league jing siat nado ni bunai da dem nado ki bunai ko September untuk ron ya kam an retik pi woro wan nado warajar kendej pau wa ga TSA wa ginong tikam lorim giong ka em go gijing ko gijing la di an yo I kam ler khayi gisnem da bon de khara khali snem vice president yong I singa gunung kong do penpa gujing singa ngu ya wemle umaya yang yu ma wailan miki chla woman wemle yang betu jawai yu de kloi ku plaj por chruwi woman kau kong sang uchi pes hang ni gejan mit bat kam jo la yaw ma el dakar UMDC nak terci baju po woman VM hai ta je DC ki wa kan VM pri yang I na do gi member yang ga TSA ki member naga WDSA ki wa chnong ki club representative yang ki club ki chimbata ni tournament yang I